So abusuya se eba Galamsey nsɛm a ɛkɔ ɛwɔ Ghana. Ɔkatakye Afirifá mensa ɛna gye tune ne ho se ɔbɛyɛ demonstration against Galamsey. Abusuya after say demonstration no ɛkɔ so no amanfo bi nso ɛte baabi ɛkeka nsɛm ɛdefa ɛyɛ Ɔkatakye Afirifá mensa ho. KevinTáylor abedi nkɔmɔ ɛde afa Ɔkatakye Afirifá mensa ho sɛ Ɔkatakye Afirifá mensa ɛsɔle adabia na makɔkye Chinese for ɛwɔ ɛyɛ followers a ɔmo yɛ Galamsey makɔkye wei ɛwɔ ha sei na ɛno na KevinTáylor ababa expose ɛyɛ Ɔkatakye Afirifá mensa ɛwɔ saa nsɛm na yɛ na ɔka no Chinese for ɛyɛ a wɔsɔ ɔkɔkye wɔn no KevinTáylor ababa expose no ɛwɔ court nsɛm a ɛwɔ mu Ɔkatakye Afirifá mensa entumi ɛnkɔ court ɛnkɔkye sɛ yes me na mekɔkye ɛyɛ Chinese for yi a ɔmo yɛ adwuma no abusuya KevinTáylor aka nsɛm afa demonstration na ɛkɔɔ no ho na abusuya mensa wobrɛ no yɛnkotie di ɛkɔɔ so ankasa but mesa sɛ obe subscribe ama me demonstration kitwe bi placards bebre strictly by invitation demonstration me who be da hey nipa trefe ye becha mo ana ah ye becha mo ana ye becha ko se and a demonstration so and pampi demonstration must strictly by invitation me who be da hey demonstration am I invite please come hey we that hey demonstration mu sala koko sala mo no ai strictly by invitation demonstration nipa 28 pe ai hey ke becha mo o ma ko dis kedio enya Ghana for anka me hu say demonstration strictly by invitation that I yeah demonstration ya invitation won kwa bra obra mo 28 Ghana mo jimi o mo anka nya Ghana anka me hu say demonstration strictly by invitation that echen say ye kwakoye eye de be fo bi hu ade demonstration ya ma obi ababi say strictly by invitation I mo amoye badwemba fo na munim nyansa pa na let me ask you this mama ka se bi chodamen to aso. You see, imrebi. Eye bonfa kwatiketwa. Muka imrebi. Sa boy isi omo so mo demonstration mu bi esom kwache Galamsey for mukai. Ah. Me kiramo mo amoso mo demonstration mo kwasea. Me kiramo de de moye. Me say sa anko for mo nya dwumo omo yusu mu so mo agimi. Ma menka asem ntum tirim. Se de atikrom ha. Ena kwatiketwa se wako Galamsey site akwakochi Chinese for nentia ha ena koteketo beka kire se ai wakutatuo ode ne nkofo omako Galamsey site akochi den akochi eye Galamsey for na koteketo ekoya okochi Galamsey for no do you know say sa assembly de court aha now do you know the funny thing munnim bibi anytime ka say mo strictly by invitation demonstrators no mo agimi koteketwa eso akoche Chinese for eme de sanko for ko gina court Chinese for they say they omo court for 9 times your friend koteketwa so me witness wadakam mumuza koteketwa so okoye unim say koteketwa ko chi sanko for no wie no ena koteketwa ko jiska court a police prosecutor now or prosecute Chinese for no. Takrady circuit court as na making you. Takrady circuit court. Koteketwa ka so akoche Galamsey for mukai. Ha. Sa Galamsey for koteketwa so achi omo no. Ochi sa Galamsey for say Chinese for dey no. Any dey assembly court. Any kache koteketwa say ombra metna dekem as a witness. Takrady circuit court. Mumuza koteketwa say adentina wanko. Koteketwa ko jisika Galamsey Chinese for 9 times court your friend koteketwa cho letter man koteketwa anko ebesin there and the koteketwa ka cho so demonstration di nechi mumuza say koteketwa adena kote Galamsey for no one court anko your witness because per the court document mamenchro go and find out go to the court here the records are there go to Li Boasheng 55 years Omo echi omo no Li Dedri 35 years and Li Zhengjun 51 years. Now go to Takrady Circuit Court. Chinese for me and sa mamimbo mu dinchiro. Sa koteketwa we kwasia wo nya dwuma. Mumuza le say na koteketwa asam na your friend Takrady Circuit Court aden one court 9 times. They reached out to koteketwa 9 times. Come and be a witness because when I also kwachi unim de oyeye
Omuchi nkofo no wie no ena koteketo akwaji sika. Enu nti na ebesi nne koteketo anhyeda enka sa asem no adenti na wankokọ tanko witness. Mummusa koteketo. Mwa Jimmy ena jobless fools way edadawo. Go to Takrady Circuit Court, go there and ask, say, sa case na yedi Chinese vomiensa, ye frabako Li Buansheng, with the 55 years. And Li Deru, also the 35 years. And Li Zhengang, 51 years. Sanko vomiensa wing. Oko Takrady Circuit Court. Takrady Circuit Court. A hona case no. Now, Mumbusa say, I didn't think a friend say, "Oh, metna court na onya witness because on na so kwachi Chinese for no." Unu na me omo Chinese for no no. And the Chinese for no boss na frɛ koteketwa. Because a koteketwa I appear o court sa Chinese for to be jeli omo. Mumusa say case di kosi say. Kwasia na mama Jimmy for we and nam Ghana ne hu fin. Jimmy for na no nsuo ne hu fin we yare for rapist we. Kwasia dada mo. Muchina mumbuza sa koteketwa we. Eya den ye fraud 9 times or court one call. Okoji sika o Chinese for no boss no ho. Because some catch and says or appear or quarter. Near free case na or your witness you be jeli Chinese for no. Mumbuza sa didn't one court 9 times. Koteketwa na nam Ghana. I de nimu finse o fuiba kikan kwasi asem demonstration. Mon from koteketwa musa no koteketwa aboa enitina oba jawa na wusu. Mumbuza koteketwa se aden wan kokoto. Micro D. Mumbuza micro D koteketwa. Okoti Chinese for no ato Chinese for. The trick was that senka court ekoye witness say ono na chi Chinese for no nkwasi afo na ye be jeli Chinese for no. Chinese for no tamusika ma no. Enu nti na be sinne. Your friend of Takrady Circuit Court say ombra no metna box him na or admit say ono na chi Chinese for no ono na witness to the crime they were committing. Koteketwa aye din mumbusa no. Me obi ya dia metumi na anam ka say we mom ye nwan or say your mom poison no mudi no mu om de say nkura. Enti mum fra koteketwa na mu say for 9 times. Because you were the prime witness of that case. And I'm a prime witness. And you're not so what ya Johnny case for 9 times. Mumusan say, Adentina one court for 9 good times. Koteketwa kwasi yampenyi win in Ghana. Where you just Onyeju Johnny case for 9 times. Mumusan say, Adentina one court for 9 good times. Koteketwa kwasi yampenyi win in Ghana. Where he just a dirty riffraff. Onyejuma, he's jobless. Ultimately on the bills. Chinese phone ko jiska omo. It's media okay. Mo fan say me mabodam. Mumuza ko ticket to say add na 9 times your friend one ko tena dake. Mumuza no keke. Mumuza ko ticket to amon friend mumuza no. Kwasia, o ye say Ghana no e ye kuo kitu abi dia. Mo de mu ni. Abusunya asemu KevinTáylor na wakasa no yes. Wase ko ticket to na one de kotie ne de so pe kotie di o se danyo be ma da bia na obi kasa koteketwa eno nso eyere abusunya KevinTáylor eno nso o kire eye Okátakyie Afirifá mensa na se ewo Galamsey issue eye concern ewo Ghana yes o se Okátakyie Afirifá mensa so oboa adentina wan court sika no ahye Saudi scam Okátakyie Afirifá dia ahye abusunya aha ana mede obesi message so be subscribe na wa share wa like senya afoforo nso ebenya bi atie kete wo se enye dodo nwura makra bye bye.